Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba Syedralun Ban Bandung, sehat gebili Allah. Semoga Syedralun Ban Bandung bersehat-sehat sabe, bumudah rezeki, berpanjang umur, berselamat iman gebili Allah Ban Bandung. Nyo sengaja lun peterbit video saboh khusus lun jawab videonyo ke Abu Mudi Mesra yang sangat tat menyindir ke Tengku di Selimung. Yang sangat tat menyindir ke Tengku Selimung ka gejak pegah li Abu Mudi Mesra ka pelarajin ke perkara urang semumbo. Ka gejak pegah li nyang ke Tengku Selimung hana keramat nyan jin ke pegah. Nyo lun jawab taboh video khusus ke Abu Mudi Mesra. Hai Abu Mudi Mesra. Abu Mudi Mesra, nyo lun jawab khusus video kedro nang saboh. Pakon drone nu cangklak tat. Bak nu tebar fitnah, bak nu sindir ke gob, memacam bago. Pakon. Awai kaluh nu tebar fitnah kelon tahun 2014. Tahun 2014 kaluh nu tebar fitnah kelon bak media mudiatulfata.com. Segolom lon viral kaluh loncok ke lembutan, kaluh lon balah salam kaluh lon bi salam lon pertanyakan namun saboh jawaban hana balasan dari messenger drone bak Facebook Mudi Mesra. Hana balasan. Kon sigo, kon dua go, lon bi salam sapa, lon temanyong, lon yu petanggung jawab. Bak Facebook drone yang kan ba fitnah atih lon bertubi-tubi bak media mudiatul fata.com Tuan Inohat mantong bangsa Aceh dituduh lon yang kon-kon, difitnah lon yang kon-kon. Nutulong petanggung jawab siat, yang kaluh nutebar fitnah atih lon tahun 2014. Lon nepegah dikeluarkan daripada daerah tersebut dan lon nepegah bak media drone lon pegot kesalahan. Jadi tolong bi solusi siat Abu Mudi Mesra. Pe kesalahan lon dan toh tengku, toh ustaz, toh umara dan toh ulama yang peterbit lon dari daerah drone. Tolong bi solusi siat. Nyokan jak ba fitnah lon lam ke gure lon yang di Selimung. Kan jak pegah ke gure lon urang mejin. Hana kuramah. Jadi hai Bang Lahap Mudi Mesra yang kaluh nu tebar fitnahnya nu tolong bi siat jawaban. Karena bangsa Aceh jino macam-macam tuduhan atih lon. Dipegah lon ku semelum inong di daerah. Dipegah lon ku proh celeng di daerah. Dipegah lon ku cemecu di daerahnya. Tolong bi solusi siat. Pernah tinggal Abu Mudi Mesra yang nekirim urang kedeh u gampong lon wate di saat urang si lon meninggal. Pernah anak murid dayah Mudi Mesra ajak sama dia u gampong lon ke urang si lon. Jadi pakon sembarangan peterbit media yang kon-kon kelon nejak tebar fitnah kelon. Jino kan nejak bar fitnah ateh gurelon yang di Selimung kan nejak pegah ke urang mubat nyan jin Bandung. Dan nejak pegah hana kuramah. Hai Abu Mudi Mesra. Tubuh drone, tubuh menajih. Lon bangsa Aceh, darah Aceh. Lon darah Aceh, bijih pahlawan lon. Drone kon bangsa Aceh. Drone kon bijih Aceh. Drone bijih Batak Mandailing menjampu ngan Minang. Jadi hana nutupu sejarah Aceh dan hana nutupu ulama Aceh. Kiban ulama Aceh wate jamun gepoh Belanda. Kiban ulama Aceh wate jamun gelawan kafe. Getak bak lubu mate kafe. Puna keramatnya. Baik ni jak pesaban drone Abu Mudi Mesra yang tubuh menajih. Yang tubuh drone menajih. Drone urang pajau haram. Urang pajau riba. Drone, tubuh drone hana suci. Jadi hana saban. Hana gebi mukjizat li Allah. Hana gebi kelebihan ke drone. Ke drone li Allah. Hana gebi. Karena tubuh drone, tubuh hana suci. Tubuh haram, tubuh drone. Jadi baik ni jak pesaban ulama jino yang kah kaja angke yang kedo ke sebagai ulama syekh. Syekh pukul mo. Syekh setakat syekh di Arab isdih. Setakat syekh kaji di karang kitab. Setakat syekh na tafsir. Nyo setakat kaplat. Lagi-lagi kah
urang iriate, urang dingki, urang bro ate lagi-lagi kah Abu Mudi Mesra. Hai Lahab Mudi Mesra. Lahab Mudi Mesra, baik sembarangan kajak kun ku grelun. Baik sembarangan kajak pegah ku grelun ke pelarajin. Baik sembarangan. Jenyan hai binatang, jen na yang Islam. Gurelon di saat gesumumbo, di saat gepubat urung, awai gepu syahadat ile. Gepu syahadat ile segolam gepubat. Nyotok bakah jino hai binatang ka kaya pegah hana keramat. Baik kajak pusaban 3 truk lon pegah. Baik kajak pusaban tubuh menajih. Tubuh peng harum. Darah harum. Darah gapah harum tubuh kah hai Lahab Mudi Mesra. Jadi baik kajak pusaban dengan ulama jamun. Kah kon keturunan Aceh. Kah kon bijih Aceh. Jadi baik kajak pusaban dengan ulama-ulama warih Nabi awai. Ulama jamun je ke karang kitab. Ulama jamun na tafsir. Lagi setakat kah ilmiah sagai panyang tapi iman kehana. Menyokah na iman ke hai binatang hana kasindir ke gop hana ketebar fitnah hati gop. Hana sifut iri dengki bakah. Bakah bon bandung na hai binatang palih. Hai binatang palih kah termasuk antek PKI, antek Yahudi bijeh Fir'un. Kah bijeh bangsat. Kah hana berdasarkan dari ulama. Kon berdasarkan kah keturunan ulama. Kah bijeh bangsat ai Lahab laknatillah Mudi Mesra. Bijeh bangsat. Nampung bijeh bangsat. Kah awak getolong li Abun Aziz. Segolam lon pekafe kah awai ke pekafe li Abun Aziz. Nanti ingat ke? Tengku Sulaiman Padang Tiji saksi hudip. So yang pedang fasilitas rumah sikula bak dayah Mudi Mesra ke pekafe li Abun Aziz. Yo, tapi kah jino selamakah leh kah menikah dengan anu Abun Aziz? Meninggai inong Abun inong anu Abun Aziz inong ke? Kacok kuasa likah. Kacok kuasa likah bak dayah Mudi Mesra. Ino kembangkan ino ilmiah kafe Syiah. Ilmiah Syiah jaitat kembangkan ino di muka bumi Aceh. Jadi pakonkah galak tat bak kasindir-sindir ke tengkulun, ke gurelun di Selimung. Kajak pegah jin. 3 truk lon pegah tubuh menajih, tubuh hana suci. Jadi hana gebi kelebihan kekah. Kah setakat panjang ilmiah setakat jid kafai ayat sagai. Setakat jid kakun hadis sagai. Lebih ni baknyan hana. Karena tubuh kah kon tubuh yang suci maka hana gebi. Hana gebi keramat kekah. Kuramat na kekah diduk. Kuramat diduk kekah Abu Mudi Mesra. Menyo keramat piuh-piuh le karena kayak pesuci tubuh kile. Yang tubuh harum tubuh kah. Kah awak pahala riba. Awak pahala kredit. Awak pegah je taubat ngompeng sabu-sabu yang kekah. Macam kah hias. Fatwa kah kapetimang. Jika telung pegah lihat. Baik kejap putusat bangsa Aceh lon bangsa Aceh darah Aceh. Kah kon bangsa Aceh Lahab Mudi Mesra. Kah kon bijih Aceh dan kah kon keturunan Aceh. Baik sembarangan kah kajak hina-hina. Kajak kun-kun. Kayak ngejek-ngejek dan kajak sindir-sindir ke gurelon di Selimung. Gurelon di Selimung di saat kepubat ke pesyahadat ile. Kon kamu mada agak proof he kon. Hana mesti gurelon. Gurelon hana mesti. Keramatnya turun menurun. Nyo kayak pusaban kah tubuh menajih. Kajak pusaban ngon para cucu aulia Allah. Baik kajak pusaban. Kamu bangsa Aceh, darah Aceh mutupu sejarah indah tu dan mutri. Mukiban kamu ulama jamun, ulama Aceh jamun mukiban. Memang keramat gebi kelebihan li Allah ke ulama jamun. Kena ulama jamun betul-betul suci, betul-betul lam taat kepada Allah. Kau lagi kah hai binatang. Nyo sembarangan kajak pertebik video kayak sindir-sindir ke gurelon. Kajak pegah gurelon mujen ini itulah. Kelon yang kaluh kabar fitnah, katulong bi petanggung jawab tiap. Sehingga lon ino memacam-macam bago dikun kelon le anu muribkah, le purte pembelakah hai binatang palih kela. Pura kesalahan lon lam dayah Mudi Mesra nyan Tengku Fagrudin yang ka menetap di dayah Mudi Mesra nyan kita nyong tiap, nyan urung lawung kita nyong tiap. Jadi baik sembarangan untuk nejak tebar fitnah kelon sehingga kelon dituduh memacam-macam jino. Nyo ka kajak tebar fitnah lam matuh gurelon. Ka kajak pegah gurelon urung mujin. Kajak apa saban tubuh menajih. Tubuh kah hai Lahab laknatillah Mudi Mesra, tubuh menajih. Hana suci tubuh kah, bahpi kah panjang ilmu. Kah kon dasar bangsa Aceh, kon darah Aceh, kon keturunan Aceh.
Kah keturunan Batak Mandailing menjampu dengan Minang, menetap tagai di Aceh. Kah urang ketulung li Abon Aziz? Hai lahap laknatillah. Kah urang ketulung li Abon Aziz? Dan kah berdasarkan kaawaikan kafe li Abon Aziz wate almarhum drog. Tengku Sulaiman Padang Tiji saksi udip saboh perguruan dengan kah yang jak menuntut ilmu ba Abon Aziz. Jino kakak pegot sewenang-wenang kakak khun kegop macam-macam kakak tebar fitnah kegop macam-macam nyok karut ku grelon teman di Selimung. Pu pasai yang kah sindir-sindir ku grelon. Pu pasai. Ha? Pu pasai. Setakat kah ilmu yang kah nyan BEK tagai. BEK tagai hanapat tapake. Kalau ilmu kah ilmu the kapake. Ha? Fatwa letat fatwa kafe Syiah. Mahan hana kaundang kafe Syiah. Padumna kapajo peng ba masyarakat. Sehingga kah berani kau undang Imam Syiah waceh? Padumna, jika kamu harum karena Allah pernah kepada peng bak kafe Syiah pernah. Ha? Kamu harum tiga, kamu terbit tiga video. Kamu terbit tiga video. Kamu sumpah karena Allah pernah kepada peng bak Bashar Assad sehingga kau undang Imam Syiah Mufti Adnan dari Suriah. Jika kamu sumpah tiada karena Allah. Nyolon tanyong hukum. Hukum tanah wakaf tapi yut hak milik. Hukum. Tanah wakaf gop jino ka kapejuk hak milik hai binatang pali. Kiban palih kah? Kah awak dibayar lewat kapela? Maka kredit segala macam bayar online, blo online bab mandung bakah ka pahala. Kena peng tamong yang pama ke. Nak je ka kembangkan ATM di daerah Mudi Mesra. Yang tujuan kah utak peng halahap laknatillah. Baik sembarangan kajak tuduh baik sembarangan kajak fitnah. Kegurelon yang kongkon di Selimung. Nak dengar? Kah urang gemat le bak kipek baje le Abon Selimung mawai. Nak dengar ke? Han gebi gabung dengan FPI. FPI nyan awak perusak, awak pehancur agama Allah. Bak babah wallah tagai FPI laknatilahnya. Nyan kafe Syiah dalam FPI nyan. FPI nyan bayaran pet boh negara. Menyo di Indonesia bayaran FPI nyan perute geng-geng mafia yang klub-klub malam yang kaya-kaya yang ke awaknya yang bayu FPI nyan. FPI nyan nak untuk dipicrebre umat Islam di Indonesia. Ino ka Aceh ka Pungo ke FPI ka pegah FPI Mujahidin. Ho berakon FPI nyan wate masa konflik Aceh. Ho berakon nu nyan wate masa konflik Aceh. Ho berakon mui nyan wate masa dom konflik di Aceh. Ho. Ha, jino ka kayak bangga-banggakan nu. Kakak banggakan ulama mui. Kakak banggakan FPI. Lampap ma ke Bandung. Awakkah kabeh dicuci utak ke Bandung. Kabeh dicuci utak le berhala ke Bandung. Perute publo ayat Allah. Perute afai ayat ngon untuk merot. Kameng palih ke. Nyo tiga truk lon himbaukan kepada kah lahap laknatillah Mudi Mesra. Bijeh Batak Mandailing menjampu dengan Minang. Ha? Mereka bertanggungjawab. Apa yang kaluh kelafaskan, apa yang kaluh kasindir ke gurelun. Baik sembarangan ke hai binatang hai. Kajak tebar fitnah kelon yang kaluh ka terbit media yang ka tuduh lon. Kah kamu sekutu dengan kafe laknatillah dengan konsulat Indonesia sehingga ka kirim kafe laknatillah CIA kena bak lon hai binatang palih. Pernah pulai ka kirim lom CIA kena bak lon. Ha? Na pulai? Ka kirim lom 3 truk. Lampap ma ke kayak tuduh ke ICC sino. Yang wate kejadian di Petren. Bendera Daulah Khilafah di Birun tahun 2014 baik salah batuan yang pilon katuduh sino hai binatang. Lon katuduh lampap ma ke. Katuduh lon teroris sino. Anu PKI kah? Kah hai lahap laknatillah bijeh bangsat kah berdasarkan anu kah? Kah awak getulung le Abon Aziz. Jino ka angkuh ke. Ka kamat kuasa bak daerah Mudi Mesra nya. Jasa hana kabalah kah jasa guraya ke hana kabalah, jasa ayah tuan ke hana kabalah. Cuma ka fai tagai. Ka fai dan ka kembangkan Abon Aziz ini itu. Tapi jasa hana kabalah. Kah perampok hai lahap laknatillah, perampok kah? Ada ramai ke 20 ribu ke nak murid tapi hana je kebut. Ha? Malim bak lapik kitab tagai. Kon malim dengan karena Allah kon. Musabah ke hana malim dengan karena Allah. Bapih kah tidra guru yang ka diangke yang ka dianggap di bangsa Aceh bangai sebagai ulama tapi kah kon keturunan ulama? Kah keturunan bangsat hai lahap laknatillah. Keturunan bangsat kah kon keturunan berdasarkan ulama? Kon berdasarkan hana warih daripada ulama kah? Baik sembarangan. Kajak tebar fitnah ke gurelun.
baik sembarangan. Kau bertanggung jawab apa yang kelah ketebar fitnahnya. Haram jedahkah lahap laknat tilah. Kang yang muka ke mentong bangsa Aceh, ulama Aceh hana mu bintik-bintik muka apa. Tapi muka kah mu bintik-bintik. Kiban geram laknat li Allah wata ke. Geperhad daya, gepertutong toko ke, geper sakit ke. Macam-macam gebi laknat li Allah ke pernah kesadari. Yang si gotruk menyorot daya mudi mesranyan kakah mutanom. Yang gelaknat li Allah. Gelaknat li Allah dayahnya. Allah hana pernah gebi musibah bak tempat ibadah. Karena tempat dayah jihnya, dayah kufar, peng harum dikembangkan. Peng harum dipegot dayahnya. Maka Allah gelaknat atu ji. Gepetutong dayah, sakit binatangnya. Maka wate sakit puplung lew Malaysia. Puplung lew Jakarta, puplung lew Singapura. Ulama jamun Ulama jamun wate sakit, gemohon doa sagai ba Allah. Gemohon doa, geboh penyakitnya. Tapi ulama jino sakit bacut kedeh puplung le Malaysia pakon karena harum dipajuh leuthat ka ulama. Menansit ulama-ulama antek yang tunduk bak penguasa dalimnya yang taban sit bui tegut. Ya, maka pakon ulama jino selamat, pakon ulama awai dipoh. Nanu dekon? Ulama yang selamat jino yang dong-dong bak pintu penguasa nyan perute poh bangsa Aceh, perute poh ulama Aceh. Nah mentong bak buku agam. Mantong mentulih ulama Aceh yang bi sokongan, yang bi wewenang ke pemerintah Indonesia, ke sipai Jawa, ke tentera maupun ke polisi untuk yopoh umat Islam di Aceh. Mantong mentulih. Jadi baik sembarangan bang lahap laknat tilah. Baik sembarangan kajak tebar fitnah atuh gurelun. Kalau ketebar fitnah atuh lon 3 tahun 2014 katuduh lon terorisme macam-macam sehingga lon diintrogasi di sino 2 jam lebih le kafe CIA Kanada laknat tilah. Namun hana bukti karena kebenarannya milik Allah hai binatang palih. Milik Allah kebenarannya. Maka kah sabe-sabe ku hina ke hai binatang? Karena kah kelaki hina. Kah kelaki hina dan kah ketebar fitnah atuh lon memacam-macam bagawa jino karut atuh gurelun. Kah bertanggung jawab tiap. Jadi baik kah persaban tubuh menajih dengan ulama jamun. Dengan ulama jamun baik kajak persaban. Hana saban. Tubuh menajih. Ulama kamu, ulama betul-betul ulama waris Nabi kamu, tubuh yang suci. Maka gebi mukjizat, gebi kelebihan li Allah ke ulama waris Nabi. Nyo setakat kah? Tajak pegah syekh, tajak pegah ulama. Panai bijeh kah? Bijeh bangsat kah? Bijeh bangsat kah lahap laknat tilah mudi mesra bahpih panjang ilmu bahpih ramai urang sanjung bahpih ramai anak murid ke namun kah tetap bijeh bangsat kah lahap laknat tilah mudi mesra menyohana puah hati ke hai binatang ka kirim mama ke yahya ke kena 3 truk yang kaluh ka kirim awai intelijen 2 dro kanyo intelijen CIA 2 dro awai kaluh ka kirim kajak tuduh lon teroris ISIS. Nyopu na pule ka kirim mama ke Yahya ke kena. Ka kirim laju lampap ma ke. Ka kirim pak Jokowi laju sigo kena. Ka kirim laju. Binatang kah lahap laknat tilah. Muka ke membintik-bintik persih Cina pajuh bui. Karena kah memang awak pajuh bui. Taban tit awak pajuh riba. Riba ka pajuh, riba ka kok. Riba, kapajuh riba. Yang harum ka pahala. Kredit kakias macam-macam bagawa demi bejut. Padahal pu kakias tujuan pu untuk memudahkan masyarakat tegai kan. Nyan tegai tujuan lebih ni bak nyan hana. Kredit nyan hai binatang hai total harum hana payah takias. Kredit nyan tetap harum. Hana barang-barang hias. Ulama jamun atuh hak ke pedong pakon kah jino lagi bui ka. Pakon lagi bui ke ka lahap. Hai lahap laknat tilah mudi mesra kafe mijak tu. Yang fatwa Imam Syiah dari Mufti Adnan dari Suriah. Kakak kembangkan di muka bumi Aceh. Maka fitnah memacam-macam bagawa dari kah ditebit. Macam-macam bagawa fitnah dari kah. Memacam-macam bagawa kabuh kapegot ma ke di muka bumi Aceh. Selama kah hajiat ke ketua huda hai binatang palih. Hancur hat ka bangsa Aceh. Nyolon tanyong 3 truk. Nyan Bupati Birun si Ruslan nyan tho yang petebit ijazah palsu. Nyan si Ruslan Bupati Birun nyan belah le dijak beut bakah. Belah le.
Kanya, di saat leh damai MOU nya, kah yang peterbit ijazah palsu hoka medianya? Kah urang peterbit media ijazah palsu ke si Ruslan? Padumna ka pajau peng bak si Ruslan. Barosa kalau kepeng bak si Ruslan sit 1 million untuk kaya pedong dayah kanya. Ya, nyan anu PU, anu PU nyan tahu. Barakon si perkah kan. Ya, lon tu pu pemandung hai binatang hanapu kayak eng drog anu muribkah bak lon di sino di mengadu bak gang dolar idong ide ya tu hit lepol lun keno memang dayah mudi mesranyan muharam jedah mu kafe si laknat tilah lam dayah mudi mesranya menyo anu pejabat dibi wewenang dibi kesenangan disanjung di pemulia lo menyo anu urang kaya yang jak but bak dayah mudi mesranya tapi menyo anu urang gasin melikot di cukup paleh tengku lam dayah mudi mesranya na tengku utak inong pinasit lam dayah mudi mesranya na tengku jela sidro inan bak dayah mudi mesra nyan ubena punggung inong anu santriwati ikerling ngetu punggung inong nyan menyo tengku je jak mencewek inan bak dayah mudi mesranya jai tat anu murib dayah mudi mesra anu murib ji jai tat telepon keno bak lun na yang bak gang panah na yang bak gang dolar didong telepon keno bak lun memangnya betul ya besi apa yang doh nu pegah memang menyo tanyo gasin hanayung tajak but kenan bak dayahnya hanayung sama sekali hana dihargai tapi menyo anu pejabat anu korupsi nyan disanjung dilindung dipurno cukup got bahkan dibi lam fasilitas bak dayah mudi mesranyan aci ni cuba fikir dia na haram jedah nyo dipegah lon dipeterbit dari dayah mudi mesra wai hai binatang menyo ke ka peterbit dari dayah mudi mesranyan ka bayu pengke ike kublo lemari tinan kublo peratah hai tinan ka bayu pengke dia ka bayu pengke ilon ku sedekah hinan wate lon ku terbit dayah mudi pi sedekah gop tinan ka mekat ka publo sedekah gop kon kajuk lam ke gop tapi ka publo pernah gop terbit mesti jibut hanai jale dikebah peratah dikebah lemari dikebah segala macam tapi kah hitinan kemkat ka publo kon ka sedekah lam ke gop tapi ka peje kepeng nampak ma ke ke awak tarik sawit awak tanam sawit barakon yang gang dolar lon awak tarik semen pegot empung walid yang gang dolar boh iya bak ma ku kon ilon hantang pernah ku kerja bak ma ku kon hana ku turi lon kelapa sawit bak indah tu ku kon golom pernah ku petengah sini bai tapi selama aku jak beut bak dayah mudi mesranya jak petengah sini bai jak petengah pukoi madi jak petengah anu tet madi nyan jak beut bak dayahnya nyan alasan pe tak tolong gure pahala tengah gebila Allah hanto tu apui tengah lam jo apui tengah lam neraka pu di pap maya nyan kon alasan memandung padahal memandung di pegawai bisnis nyan bisnis bandung lamuta di nyan pulau mino kacanggih bacut nya lu grom laknat ya Allah kacanggih bacut lam kam tamah canggih lam nyan jak beut payah pakai wang muka 2 juta nya menyo hal lewat wang muka 2 juta je tamah 2 juta tu nyan baru merumpok tempat du baru na tempat menyo hana moden ka korupsi menyo berkon je tak pegah haju daju lam pemerintah berkon daju tapi jino daju nyan dino lam dayah nyan bahkan pemimpin sendiri jino ulama tu lebih ni bak daju nyan lebih ni bak daju palih nyan ulama jahiliah jino baik ka petanggung ju apa yang keleh ketebar fitnah hatu gurelun hai binatang palih gila nyo kenyo yang pelelon petampo bakah hai binatang palih nyo kenyo terima kasih bang lahap laknat ilah kafe mi jaklung nu bajung